U ovo doba godine vrijeme je baš varljivo i ima i toplih dana i hladnih dana. Nemojte zaboraviti na dlaku vašeg psa. Ona je jako bitna sad dok se vrijeme ne ustabili. Zimsku dlaku koju sad imaju sigurno ostavljaju po stanu, stalno ih trebate četkati, isčetkavati jer definitivno će vama biti lakše, nećete morati toliko usisavati po kući. Psima sa dužom dlakom koji žive u stanu je jako teško. Stalno im je toplo, a dobili su zimsku dlaku. Ta zimska dlaka na njima svejedno ostaje i morate ju iščetkavati, s vremenom će ona pasti, ali definitivno se morate truditi da ih što češće češljate, zato što će brže ostati bez te svoje zimske dlake i bit će im lakše, neće im biti toliko vruće. Ima pasa koji imaju crne nokte. Kod njih je jako bitno da ne odrežete živac, jer problem je što ga ne vidite. Znači, kada režete nokte kod takvih pasa, daj mi nogiću, onda vam savjetujem da režete samo malo, cap, i to je to. Kad pogledate ovdje i vidite da ipak niste došli do sredine, onda možete još malo. Hop. Evo, to bi bilo dovoljno. I tako za svaki nokat kod crnih noktiju. Samo zato što se ne vidi, bolje je tako positno ići, jer definitivno ne možete tako pogriješiti. Danas pričamo o njezi očiju pasa. Ova kujica je došla kod nas sa situacijom što ima krmelje oko očiju, ali su joj suhi. Neki psi znaju imati i mokro, to je zato što i oko suzi. Ponekad se to dešava zato što ima dlaku oko očiju koja ulazi pa ju pika i onda oko curi pa se dešava to mokro oko očiju. To je sve sasvim normalna stvar. Na vama je samo da to četkate redovito i čistite. Oni psi koji imaju to mokro stalno trebate sušiti, znači sa jednom od ovakvih gaza ili krpica. Ne mora biti sterilna gaza, može biti i obična. Svaki put kad vidite da je na psu mokro oko oka, obrišete. Možete čak i sa WC papirom ako vam je to primjerenije. Kod nje je to suho. Kod nje ne moramo sušiti, ali trebamo samo raščešljati sa četkom. Četka ne mora biti široka, bilo bi bolje da je što gušća. To su vam četke za čišćenje buha. Znači samo gurnete četkicu kroz taj krmeljić. Ako je veliki, onda počnete od sredine prema van, samo da to nju ne boli. I tako lagano iščetkavate van. Eto, to je taj krmeljić koji smo skinuli. Četkate sve dok niste zadnji krmeljić izvukli van. Cijelo vrijeme. Tako. Jako stisnete. Ako ne ide, okrenite drugu stranu, pa probajte sa drugom stranom koja je šira i onda vratite se nazad na gušću i iščetkajte cijeli sadržaj sa nosića. Tako, to je to. Istu stvar napravite na drugom oku, obavezno sve iščetkati. Kad ste raščešljali taj krmelj i riješili ga skroz, možete uzeti bilo koju kozmetiku za psa, i, znači za njegu očiju, nakapati, dignete glavu lagano gore, pričekate da se pas smiri ako je nervozan i samo nakapati jednu kapljicu, bez obzira ako se ona ovako malo prepadne. Znači očistiti to ili sa prstom ili sa gazicom. I to je to. Kod nekih pasa zna biti ovo dosta crveno. Ako je recimo bijeli pas, bude crveno. Samo budite redoviti u iščetkavanju i češljanju i njezi i to će se s vremenom povući. Naravno, tu isto tako veliku ulogu ima i prehrana, pa pripazite i na to. Porazgovarajte sa svojim veterinarom
Ovo je bila njega čišćenje očiju kod psa kada je kućni ljubimac i kada je doma i kada to radite svakodnevno. Ako pas stvarno ima problema sa krmeljima i sa problematičnim suznim očima, najbolje se to zapravo očisti u kadi sa šamponom. Naravno, morate paziti da šampon ne ide direktno u oko, nego da se pere oko glave, ušiju, njuškica i onda sa prstom lagano i sa vodom to isprat van. Također si možete pomoći sa ovim gustim češljom protiv buha da se to izvuče van. Voda to najbrže obavi i najbolje očisti. Ali ne morate to onda raditi svaki dan, nego sutradan samo nastavite na suhoj dlaci, kako smo pokazali sada ovdje na ovom psiću. Znači samo svaki dan, svaki put kad imate vremena i kad vidite da se stvorila taj grumen oko oka, iščetkat van. Na suho. Ako se ponovo stvorilo da je puno krmelja, ponovo pod vodu i ponavljati priču sve dok se ne dobije zdrav pas bez jednog krmelja. S time bi potpunila i završila današnju priču o čišćenju očiju kod pasa.